umvega ntunze ngiye supu atana kimwe akora yanyoye urugo mukomera amashyi menshi cyane ndanibuka sokuru ngeri cyubahiro Petero Nkurunziza hari ijambo yavuze rikomeye kenshi arakunda abantu bita aba DJ azaba bavuga ngo aba DJ beza twabahawe n'Imana abaririmbyi beza twabahawe n'Imana izo ingabire z'Imana tukomera amashyi perezida wacu kuko n'umugenzi w'ugwaruka murabizi mwese uretse yuko perezida wacu adukunda araduha n'akanya tukamwandikira mesaje tukamubwira ibibazo dufise sibyo ndabatera inkuru jewe rero sinarize kumwandikira perezida ntiyitekana telefona perezida yaranemeye perezida vrema umukuru w'igihugu nta kintu gitangaje urose apeli ndabisubiramo reka ndabivuge kuko n'umuvyeyi narose apele ngo nasosantuze ya ndavuga ntiyije ntayonzi ndagano namubwira nimero je ntayonzi hari apremidi ngiye njyame kugira mpambe nja ku kazi kaka uyu muntu abandi bamwe badusaba amafaranga ndagana mu cyashira ku alo perezida wacu rero arafise ukungene ari umuvyeyi muramaze kubabona arafise ukungene afise umutima wa kivyeyi avuga gahoro gahoro ariko yashavuye murabona muramaze kuraba yashavuye kuko perezida agitangura aragira gutya nuko dushimire abaje ngaha yego hanyuma byagejeje hagati ariko aratwigisha aragira yashavura nasanga abantu mwengo mwarasatse mbega mwengo ariko n'amahoro nande ni ego n'amahoro nino ugenda umwene gihugu wo mu Kirimiro ndaga bagira bayangurimo ya mafaranga ubwiriza wamugabo ndagusabye mbarire ikintu ushatse kuvuga ko uje utama ndababwiza ukuri narapfukamye mu cyumba wamenga arambona ego ndagize yambona karana mu urabona ingene yambara akikwiza cyabazira yuko umuhungu akora ku mukobwa cyangwa inzira gace k'amagasho indirimbo za kera atari zimaze ku DJ yarantuwe urumutayobewe yanumye wawe ukandi umuhishu uyu mukobwa abaririmbyi b'ubu rero abaririmbyi b'ubu rero ubiriza umuntu wicaye dufate satwi sakwindira we satwi nawe ateza kwa mfeti iminwa ngo yaba satwi Jadi mu DJ mukane icyo ngicyo nabagomba basabe uriya mu DJ mukomera amashi aveyo kugira ngo ibintu ngirangire muze kuvyemera tumukomera amashi aveyo DJ bakubwiye we ntiwumva amen 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 umwami Yesu abahezagira umwami Yesu abahezagira umuntu wese arimo aranigarira mugenzi wiwe amubwira ati sanzara ikibanza kuza sanzara ikibanza kuza nimuje muri biriya bibanza bindi yanyoye urumogi
milima yote igeuke ugali, Tanganyika yote igeuke supu. Umve Gandunze igeuke supu, atana kimwe akora yanyoye urugo. Mukomera amashyi menshi cyane. Ibanga ryo kurera cyangwa kujya imbere ugwaruka si ikintu cyoroshye. Ugwaruka rufise ingabirano nyinshi cyane, mugabo ibirukura mu nzira bituma rushobora kujya ku murongo ni byinshi, mugabo ibirukura mu nzira navyo ni byinshi nyene. Hariho kunywa itabi, hariho kunywa ibindi byose. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ufise iyo ngorane impwemu y'Imana igendane nawe, buri kimwe cyose kigende neza. Pokea katika jina la Yesu. Aya munsi muraronka amavuta, kandi amavuta nasizwe atasiro, nasize amavuta ataramamesa. Je nasizwe amavuta akomeye. Uburundi ubukomera amashyi menshi cyane, komera amashyi menshi cyane indongozi Imana yaduhezagije mu gihugu cy'u Burundi. Komera amashyi menshi cyane abartiste bose bari hano. Uzi impamvu ndababwira abo mu bakomera amashyi menshi cyane? Uravye mu Migani ikigabane c'17 umurongo w'8 haravuga yuko ingabire y'umuntu ari nk'agaciro k'ikibuyenge kinini ngo ku maso uyihawe, siko none ngo kandi agira ukuboko kwiza ngo hagiye hose. Ni ukuvuga mwaje ngaha kubera ingabirano Imana yahaye bariya, ngo kubera bagize ukuboko kwiza aho bagiye hose. Canibuka sokuru ngeri icyubahiro Petero Nkurunziza, hari ijambo yavuze rikomeye kenshi, arakunda abantu bita aba DJ. Azamva avuga ngo aba DJ beza twabahawe n'Imana. Abaririmbyi beza twabahawe n'Imana. Izo ingabire z'Imana. Mwikomera amashyi menshi cyane, baraheza cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha, ibarindire muri kino kibanza, buri kimwe cyose kigende neza kuko ubushobozi bw'Imana muri Kristo Yesu. Amen. Hariya rero umukuru w'igihugu, amashyi menshi kuri perezida wacu. Ndagukunda cyane perezida. Fise imbere ko ntangura afise ibintu bibiri ngomba kubashikiriza. Barabibagije mwarangabiye inka ntimurayimpereza. Ego haraciye imyaka 2 hari kuri paeje ntimurayimandagana na Mungu. Abantu bo muri protokole bambaye atumbiriza nyingi. Inka utegeza kwanza kuyitegura, iraro urarifise, imbaho z'Ibujumbura nazimaze, nduba kandi agira gutya rindira naho. Nizera yuko birashitse, washitse ibwami ugabanya amashyi menshi cyane. Dukomera amashyi perezida wacu kuko n'umugenzi w'ugwaruka, murabizi mwese. Uretse yuko perezida wacu adukunda, araduha n'akanya tukamwandikira message tukamubwira ibibazo dufise, sibyo? Ndabatera inkuru. Jewe rero sinariza kumwandikira perezida ntiyitekana telefona. Perezida yaranemeye, perezida vrema umukuru w'igihugu nta kintu gitangaje urose apeli. Ndabisubiramo reka ndabivuge kuko n'umuvyeyi narose apele ngo nasosanuze ndavuga ntiyije ntayonzi ndagana na Mungu nimero je ntayonzi. Hari apremidi ngiye nyambe kugira mpambe nja kukazi kaka. Uyu muntu abandi bamwe badusaba amafaranga ndagana na Mungu. Tashaka ku Allo? Perezida wacu rero arafise ukungene ari umuvyeyi, muramaze kubona? Arafise ukungene afise umutima wa kivyeyi, avuga gahoro gahoro. Ariko yashabuye murabona, muramaze kuraba yashabuye.
kuko perezida agitangura aragira gutya nuko dushimire abaje ngaha yego hanyuma yagejeje hagati ariko aratwigisha aragira shakura nasa abantu mwengo mwarasatse mbega mwengo ariko nibitera atasura akagaruka ati nico gituma nama mvuga nti none je bogire gute vrema abashimeje kuri perezida. Alo turi kumwe tuendelee ama tusiendelee? Sasa rero nyamanye na madamu pembeni imana yameza ginamuroze hanyuma ndo ngapere ndagira gutya mbona nimero ntayonzi hanyuma ndi alo nawe bukebuke ngo alo namahoro nande ni ego namahoro nino ugenda umwene gihugu wo mu Kirimiro ndaga bagire bayanguremo ya mafaranga ubwiriza wa mugabo ndagusabye mbarire ikintu ushatse kuvuga ko ugiye utama ndababwiza ukuri narapfukamye mu cyumba wa mega rambona ego ndagize yambona karana mu ego hama rero ikintu cishe madame yari pembeni agashaka kumaza ngo ninde niba ari ikintu kigoye nyine cyubahiro ni ikintu nk'icyo urabona abagore baba bazi abantu bo ngaho ukamubwira nti sinibuvugiremo kandi nyine cyubahiro ari ngaha nawe ngo indi birengeye hose wagaca yibaza ngo ni perezida ya komite ya mariage twari duherutsemo bipu munyuma yumvise ko ari ndabona nawe igikwego alo nkomera amashyi ndababarire turaryohewe cyane kubona turiko turigira ukwikukira Uburundi muravuze kahise twari tuboneyeho imbere ko abazungu baza hanyuma mu nyuma abazungu baraza bahindura ibintu byinshi hari bimwe tutanyoye ariko ntemvuye yuko ubona twarikuye ko ikimoko dukomera amashyi basogokuru bacu kubera mu ntara zose ubu abantu baridegevya abantu baragira gutya jana nimaze imisi ndiko nazunguruka mu ntara nyine cyubahiro natanze ndazamwumva ndaza gukoresha za ntara zimwe tuvuyemwo nasanga abantu bivanye n'icyo bakora n'ingendo zarahindutse mwari muzi abantu bavuka muri Bujumbura nane ukungere batambuka muramaze kubibona ukungere bumva batambuka kubera baba kanye imizigo bamarukana umuto hanyuma badandaza bakaduga mu kuduga urumva urabona ni guca gahoro gahoro urabona rero ngaho ibintu ntatanga gahoro mu urabona iyo ni Bujumbura nane tukingia Kayanza ni ntara abanyakayanza turishyuye abanyakayanza baba ahantu hose abanyakayanza rero kubera kurima n'abantu barima n'intambuko nyine urabona baregereye hewe none bwire none urabona ibintu byo gusiza naha nyine tugende none abanyarutana kubera amakenga n'abantu alo hewe urabona banje mu ntuzi alo cyane nabo batusendere abanyabubanza nabo murahari murakoze cyane nshimire cyane ariko ikintu nagira mvuge gusa nuko twatewe iteka hanyuma nkaba ndyohewe kubona mbaye umu artiste après gouverneur wabonye gouverneur wabonye gouverneur wacu wabonye gouverneur wacu yego vrema turagukunda gouverneur ni ikimenyetso yo gukunda ugwaruka kubona perezida w'igihugu ari ngaha ukaba udufashije ndani nkaba ntewiteka kubona ntamye ni ibintu bikomeye cyane ndanyago cyane sinzi kumwere no bivuga gusa yakwegese ndayikwibutse yanga ndagana ngo niteguye muzoyishikirize namwe murisabira kwa y'abara murisabira kwa iyo ugiye ibwami utagabanye ntuzi gusaba sibyo bo perezida nyir'icyubahiro mukuru tubiryoshe yes sawa uri papa
Sita. Amena, amena. Oh, amena. 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 Children, let's go. Wow, I feel it, sir. Merci beaucoup. Tu le combien? Tu le combien? On te met tout le monde. Chante. 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 Wow, I feel the song. Saturday was time. Sagu. Sagu. I got you. Wow, I feel it now. Merci beaucoup. Agomba nabashimira kubona mwaje. Ikintu cya mbere na mbere novuga reka dukomera amashyi y'icubahiro. Kamenya oye! Reka nubwirize. Christian Masa! Christian Katamanya! Reka tubwirize. ariko ndabasabye gukomera abashimire cyane abakobwa bo mu Kamenge. Abakobwa bo mu Kamenge nibo badatera stress mu rukundo. Ukundanye n'agakobwa ko kumutanga gasohokanye ahantu kakubwira ati sheri mbere kuja muri arena janvier stress ingawe tukirobeje cyane. Karuka kwanu ukabwira ati sheri ushaka gufungura iki kakubwira ati shaka pizza frites ragu nasabye kuri babiriye we ariko umukobwa wo mu Kamenge utoroshe umubwira ati sheri dusohokere yakubwira ati tujya muri fangasi kandi usikanye kuri fangasi umubwira ati sheri ushaka kwitwa kuzibaniki arakubwira ati sheri barafise akabenzi barafise ubunure n'ukurangira Kamenge is fire. Ariko abonye ko tuba dufise abaririmbyi bagiye batandukanye, dufise abaririmbyi ba kera n'abubu. Ariko murazi itandukaniro rihari hagati y'abaririmbyi ba kera n'abubu. Abaririmbyi ba kera ingene baririmba reka bibereke. Nzanire bigana n'umukobwa. Nzanira alo protokole yaruta. Umukuru w'igihugu yatashe nyene cyubahiro. Kandi usanga nyene cyubahiro ari umudwasa. Bisabata Tana abarinzi ba kera rero ndakwiriki abarinzi ba kera mu kuririmba barafise ingene bari biyubashye banye ibintu by'ibisutwa kitabi gukorakora na togo haruguru baririmba urabona n'umukobwa wa kera mu ndirimbo urabona ingene yambara akikwiza cyabazira yuko umuhungu akora ku mukobwa cyangwa inzira gace k'amagasho indirimbo za kera atari zimaze ku DJ umurinzi wa kera yarantuye urumutayobewe yanumye wawe ukanda umuhishu Aligezate wafisamake urabona umukobwa yagira amasoni yindi yashare ku busultando uyu mukobwa abaririmbyi b'ubu rero ndahiye ababazi abaririmbyi b'ubu rero umuriza abaririmbyi b'ubu umukobwa so yicara kirazira DJ umukobwa so yicara umuhungu wumva ubwo butandero umuhungu yicaye dufate satubiri
sakwindira iwi satumi nawe akenshi atangura gufata iminwa ngo yaga agaca atangura pinga kwetitsingwa taboniga agaca atangura indirimbo muri klipe DJ Satumi Turushi ataye hejuru dufata ka selfie ati turushi wale na wale ati turushi wale na wale ati turushi wale na wale ati turushi give me the phone ati turushi wale na wale ati turushi na wale ati turushi Oniva tuatangwe iyo muri gazi soya solo stage here it is Kamenge. This is Umutozi Festival najarere kamenya Kamenge abanyakiraba abanyakibitoki abanyabuterere yagiye mu bateri febi reka rero tubandanye n'ubundi mukomedi uyu mukomedi rero aratabizi niyo yigishije gukina komedi uyu mukomedi yavukiye Igitega akurira mu Bufaransa ataragenda kudara uwo mukomedi for real arakaze bamwita Kim Kiwi twagiye Kim Kiwi Silombo Kim Kiwi Kim Kiwi Kim Kiwi Kim Kiwi Kim Kiwi oya reka tuvuge basira mvuge Kim mutemishira Kiwi sito ariko baravuga Kiwi niho gutyo gusingira to ari gabura ngo yavuye kuzira n'igabo sito twagiye Kim Kumba Kiwi Kim Let's talk here Kim Kiwi from Gitega. You're welcome. Thank you so much. Nawanyere kabura mumeze neza yarigeze kuja gutoza Igitega ahantu bakibaranyakira mukugera bariko baranyakira nta numwe yangome yamashi ndagumana babwira umunsi banyakira byarambabaje cyane mukabona muri publique hama hari n'umuntu umusazi muri mwebwe abantu umusazi anyama tutazi naye nagiye mbona hagurutse ngo tupirayo namwe mubibona cyangwa mubwira ati n'umushakisha ngo dushaka umu DJ jewe Imana yaramezagiye mu kanwa jewe mu DJ mu kanwa icyo ngitema bagomba basabe uriya mu DJ mukomera amashi aveyo kugira ngo ibintu ngirangire muze kuvyemera tumukomera amashi aveyo DJ kandi kwayo mukomera amashi ale wabonye ko yavuyeyo muze kuvyemera Nakwambia itandukaniro y'abantu baruguru gasore ngwana ngwana ego shakiwe umwanaweka itandukaniro y'abantu baruguru n'abujumbura murabona gasore uyu ni Bujumbura sivyo ego umwanaweka ingwara abantu b'Ubujumbura bagwara abantu baruguru batagwara ariko Bujumbura aratandukanye n'uwikiriri
ibimamiro gutya haye ibimamiro ibyo bimamiro ntabwo narinzi sore abantu b'ubujumbura barwara indwara ziherezwa na te gusa zose ziherezwa na te bronchite sinezite hepatite meningite brochette ninete ni indwara ziherezwa na te gusa ni indwara nawe uyirwaye birakorohera kujya kuyibwira umuntu twebwe ruguru igitega karusi muramvya indwara zose ziherezwa na a angara korera sida gusambana gutwarinda guhetama kubindaya yasimba kuzete ariko rero twenga nabi ujya mu rufura akoresha abeseda kiwi watanga ugira twa tuntu twa none ariko biroroshe nanjye robishobora n'Imana subiramo numve subiramo numve Correction! Amatare correction muga gasone! Indira. Twagiye ndamwe correction. Twagiye dwarura rimwe kabiri gatatu. Merci beaucoup. Tumukomera amashyi kwa tumukomera amashyi. DJ, merci beaucoup urashobora gusubira. DJ, kiwi, tujye kwakira umuririmbyi. Akurikira. Yes. Uyu muririmbyi. Yes. Bahoze ari babiri. Yes. Umwe Imana ikiramukunda kurusha uwundi. Yes. Aca asigara umwe. Ariko rero uwo nawe yaciye abandanya umurimo. Yes. Uwo nawe bamwita yaratsitaye ariko yabona tutaramwakira agasore arakeneye akantu dukora twese hamwe sivyo ndabasabye dufatane mu bitugu tugire nkatwe gutyo aye ego twagiye twese twagenda ibubamfu tuze n'iburyo kugira twakire na muririmbyi niko murahari murahari kugira itumaramare reka tubireke kiwi tuba twakire rero umuririmbyi akomeye cyane rwose umuririmbyi afite ibiro 300 umuririmbyi afite ubwanwa bunini bwa mbere yitwa afise inzobe ya pirate yesa reka twakire